Keifang nula debi delia nathoka omchu nemin khan vuilia mania arwang hi halral ani to wangin vanduai thak takin in thlen pui ani lawa awa pero naktuk hian Mizoram ron thlen pui man be sainin tuna anboi pui mek athi tian thriat ni ninga ni kha Delhi atanga Bangalore pan atum ni chi ani nge Bangalore hian nathoka om atum nia soyane debi hi accident awanga boral ani lain pathian ni zan thotran ni jing lam ani to angchu heta chin thriat lova om hi ni to a achin an thriat hun ber hi video masalama kantarlan to Qnet nen inzom na nei nia soite ni boknen achanchin hi chiangzo ka hriat kan tuma soidan chihni chithumte alo omzel mayane avuina a achanchin anzia chuan debi hi February ni som pariat pathian ni zan khan athrian tenen chonei khoma choina tanga ho tura achhuah hnuah biak po thei ani lawa atuka athrian ten an theyang angin anjong chunjom ngala Noida police station a complaint siam niin nisomni pahni khan acheswal ti hriatanita tin antar langa athrian tele Delhi Mizo welfare chuan FIR thelu ngalandua mase police te hian mi bowanga ngai tur chuan darkar somli pariat chung tal nga ngai tian lo hrila chuwangin nihni chung chu malak na mu mal om thei talawa FIR an thelu thei hnuah hian CCTV footage atangin chui zui ania chechwalna nunna chan tin hmuwa chuti lain arwang kha Noida a police station dangin anlo la thunga hetia debi zong tu te engma ti theilova anom chung hian arwang ankolna khan darkar somsari pahni aliam man to darkar somsari pahni aliam nuwa ron ngai event anom lo chuan ruangda thatna lamin anlo hal man to aniome chuwangin arwang hi lak chhuah man ani talawa Noida police station pahnia zong mutur hian keifang atangin an chung te poin Saitwal police station atangin ma anla a FIR thelu atang hian nikhat thil thuwa anlelan thei pha ta nia hriatane he vanduaina thlenga hian Qnet aron lan telawangin ngai vena hloa athrian te soidan le achung te hriat dan baka soi atitam zual hle boka pathiani zana Noida a chonei khomna hian in muthiam lona chuak ti hi mi hrang atangin hriat theiania engwanga in muthiam lona hi chuak nge tiaero soidan ahrang hle thung chin thra chiang de winti choi khomna hian a omnge omlo ti soi chiang thrawak du lo chuan khamizan khan ama ho tuma ma se an phal lowa ho lui tumin achuak zuita nina soya thudona dang le chuan athin rim chan hi Qnet wangani antive thunga Qnet boipui tu te hian nikumkom toblama khan sumdonna bultran turanga ko muin ansom luta mase inbumna ni tiahriat hnuwa upline nen hemizan hian anin muthiam lova refund avadil ni tenan soya heng borwa ka wang hian athin rim chu a ho zuita ni antia soidan hrang pahnia hian keini lam chuan adike titurin finfiana kan nei lo ve thungani Qnet kai noi ani theina lai ro chu anchoi khom na hi Noida ania address atangin Qnet buaipui ho om khom na nia hriatane upline po hi tuna nuna chan hian ahmain athian te hnena ahming alo hril to nia chalania Noida cheng ani nge henu hian Qnet a buaipui ngei ti chu Qnet awanga lotal buai to te tangin nem nge thei ania a upline aniem tiaero thu chiang a hria theilo kan thu don na hrang te thlirin choi khom na hian in mu thiam lona engemo chu a om ngei ti chu thil chiang ania Qnet buaipui tu te soidan te a hrantak zelawangin
Anu zela chet sual na thlenga thu asai sa tan nuai maya Qnet ming that lem lo lai tak ka lo ni nen in mu thiam lo na thlenga hian an ming chiat na bel cha an hlaute po ani mai thei choikhom na tanga a ho kha akalpa hian athrian pakhata phone konga cross nuwa in muturin anin cha athrian nen hian anin mutalawani mai thei hemizan hian ngai that lo na vak an la nei lowa atuk thlenga achin hria tani tak lowa wangin anzong ta thung chuta tang chuan an boi ta char nia soyom Delhi Mizo welfare te hian heti lai hian Delhi Mizo welfare te hian harsat na to kanom rengin mire theile mi hausa clear lovin an boi pui thrina van duai na to ka ruang thon hongai anomin an thlaliam thlap thrina police ten complain an zia lut lai wangte FIR theluna le ruang char tu police station te in biak po na fum fe om lo wangin aruang hi anlo halral man ti hi kan hriat dan ania version dang kan dona chuan Delhi Mizo welfare te hnena an thlena hetiang hi chu an thian te na anlo om du choka mi bawanga inzon hi antan aza thlak du lutuk tiin anlo ngai saklo nia soya oma amero chu Delhi Mizo welfare hruai tu te chuan hei hi thil thlendan ani lo tianem nget thungane debi boral na hian Qnet anin role tifin fiana ala om lowa amero chu kan thu don na te chuan tuna Delhi le chevela Qnet boipui ho anin veng na savia wa thu hanzo tila copy paste sang main an thu soi ai nang thap zele antia social media tanga kan thu don na dang nem ngelem lova phei chuan an mani rin hlelna alian viau anga soite po oma mase hengte hi theory athlop tura fin fiana la om lote alani ri thunga chuti lain audio message pakhata chuan Qnet lam hi anin veng ru hle ti hria thei thung heba ka hian abo zona ni chungcha nga te thuin kal om nuai boka a phone abowa achangin anron on le zeu zele tentia thuleng wak atam khop mai Saitwal SP Pupugraj Kamala Delia omlai takania debi thihna achet swaldan te hi chhuiani debi thihna achet swaldan te hi chiangzo ka chui ani rinoma thu chiangzo hriat thei ibei seiteang video masa khan Qnet thikan tar lang to cybercrime branch lamchuan inbumna ni anlo ti to nei kha an website ta anin thril fia dan chuan network marketing chikhat downline neya an downline ten bungruan le na tanga inei chhonna ania mase downline tour anzonna hian inbumna aom ta thunga sumdona lama bultran turangin thiam takin an ko mu thrina network marketing ani ti hi thril aningai lo hetianga bum tok hi Mizorama ngei po anom nual to ani kha Qnet hi inbumna telovin kalpui the ni ti ramdanga an kalpui dana tangina chianga langtlang takin kalve mai sela thamai turane downline nei duwa wangin dotin anin bumtlang puiti a victim poisa lo chan to te tangin kan hretheya until ti hi atwar tu tan alomom lo hlea tuna chet sualna thlengnen a in kung kaye tina lam nilovin Qnet ming alan telta ka wangin soi ati tamle zuala hewan doina thlenga hian rin hlel tur thil mu te po anom phanual khovel mun thranga injar phar thei Qnet company hi a boipui tu te ni khwalo wangin chuktui lova tuna achuak tran mek niin alang bokane